kum Shnong ni mansi me kene garai bangin no misi benta hakene election ka bamenta. Kedua Shnong jong Shnong Mawlai Syllaikariah kalarai ban boycott ni om yashim minta setia haka election Lok Sabha ka banlong haka khat khandai tarik yayong namar ka jing bitar ya ka jing le minthi jong kitanat sarkar ban khmi bat per khat lem ya ki jing e jong Shnong bat ki dong Shnong kini garai kalami hadian maka dor Shnong kalayo i ba kitanat sarkar kilale bam patiaw la palat chisnem siteng ya ka jing u jing nam jong Shnong bakin wan maramot no ya ki surok ya kali bakilinti ya kejat habaro ki kenong kenjrat jong Shnong ki bela penjat dakatanat PHE haga por bawan tab yaki pipe ka scheme JNNURM. Kani ka jing bitar kalamiru namar ka Shnong haswa bakatanat PHE kanwanti yaki surak pat kilinti yaki kejat Shnong kadang sudah penchna bha yaki daga pisa ka Shnong klem da ab yaki scheme MLA ni MDC ni scheme sarkar. Hasil inter ke surak PWD ka Shnong kadang sudah pensiang do bilat ya baro arliang ki benta basyarut jang ka surak. Kelale ekanik nang baka Shnong ka thau kan ikho isuba patlatnya ke jingmi kinyut kinyer nolor kalongru kum ka jing penhe ya ka surak ban pensuk ya ka jing yat kali. Henry Pose haga tanat PHE kelawan penjot ya kini ki jing shna baro jang ka Shnong bat kelasyu e na hadu shisnem shiteng klem ka jing berwai e ruem wat hapeding shibun ki jing ujor bat ki jing kerpa jang ka Shnong na ka por sha ka por. Kidon ki benta jong kilinti ya hapok Shnong kila jat chaba palat hadu baladon na pading kidong Shnong kibla mensaw na gajing ur bat jing liat haki thliu bala penjat dakatanat PHE namar kini ki ka executive committee jong kador Shnong kalarai bakan num yashim benta shu haka election Lok Sabha namar ka sngo bakam don jing mut satya panyashim benta habaki bor sarkar kim patiaw ya ka jing e upai ba ya kan ni kebagiwan man tepat ini ban tri nadu nanti na room nanti terster pembapi kalau nggak sedang menteri nadu sedang ajar al-Quran dan mentak poiso ajar al-Sal kamu kalau long lakumu sistem tam iya kalau long sistem tam dan ni mila ong yo kontraktor bu nuan le ngila kerpat ru subuh tengah kesini bu nuan dan hari simle ruem kata ka sukut tang ketin ba kecingkular jong u dan nakaliang jong ka isi nila ai da kecing tho sya ka department PHE department hari kisngap man kim ai cubab benle ya kene kumba loong iba ba nila ai sya ka complain online complain ro ngim yo cubab dan nakata ka daw nakaliang jong kum ka isi barok kowe rengkat bekinong Shnong ngilai rai dakawi kecimut bang inum misim menta hakene election kaban salong haune bunai April